أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دم عن جرام مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أهبتي الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما طيب من أوفى أغرقني والحب مولاي
أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين الله ربنا على
إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يا بكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يا بكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام ولا تعذلوني فعاذني حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام ولا تعذلوني فعاذني حرام تعلم بكايا ونوح
بماذا يلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعبدي حرام ولا تعذروني فعبدي حرام لموني بحب أكرموني يقر عيوني عليك سلام خذوني ولا تتركوني لكن عيوني أنا مني سلام سلامي لأبها مقام يا مسك الختام عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعبدي حرام ولا تعذروني فعبدي حرام. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأنك أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأنك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا أدعوك ربي كما تضرعا فلقد علمت بأن عفوك أعظم
رسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي قمت بالأعتاب معترفا بعظيم الذنب مقترفا قمت بالأعتاب معترفا بعظيم الذنب مقترفا من بحار الفضل معترفا في رسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حضر النبي خير البشر. النبي يا من حضر النبي خير البشر. يا من حضر النبي خير البشر. يا من حضر النبي خير البشر. ودنا له القمر والغزل سلم عليه. ودنا له القمر والغزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين. 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 أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. فيا
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على
محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين السلام عليك أصفى الأصفياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة قد كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابك المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وضربوا يا أهل المدن فيزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مستمر ليس يرفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أتينا عفوا مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبنا بوجود المرحبا المرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا
وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اغفر لي ذنوبي يا الله بمركز الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله بجواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة اللهم صل على سيدنا محمد. شاء شرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا العين جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم
Cek oh. Cek dua. This. Two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, wa nahussu bi dzikri sadatinal alawiyin, utamana Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Muhdar dari Probolinggo. Menurut informasi, fa insyaallah beliau ampun badai perjalanan. Benda kastajen para habaib yang lain, saya abdina tak bisa nyebut satu persatu, juga tidak mengurangi rasa hormat. Hadratal ulama Semolja Kiai Muslim Ikram dari Kerengi, Rembang, Pasuruan. Benda kasedajana para keluarga, utamana Kiai Abdul Hamid Abdullah, Kiai Mas Muhammad bin Kusyairi Abdullah dari Pentungan, Kiai Muhibbullah Khalil, Kiai Mas Akib Mashhud. Benda kasedajana si abdina tak bisa nyebut satu persatu,
juga tidak mengurangi rasa hormat. Tak lupa dekestajana para panitia penyelenggara badan hol kadinto utamana Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala apareng kenikmatan siha wal afiyah deka kaulaban panjenengan sehingga kaulaban panjenengan bisa menghadirin Dzikrul Haul sebiasa tiap bulan Safar Rebu pungkasan yang kesekian kalinya. Moga-moga hadir panjenengan deka majlis kadinto oleh barokana. Amin Allahumma amin. Para tretan eka dinto beten kaula atas nama membawa acara juga mewakili dari keluarga langsung susun sareng beten kaula acara pertama yang kika dinto pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, lalu pembacaan suratul Yasin tahlil dan Yasin sepiturutnya, dan juga sambutan atas nama keluarga dari Mbah Muhajir. Lalu mau'idhah hasanah yang nanti akan disampaikan oleh para alim ulama, khususnya para habaib yang hadir di siang hari ini. Para tretan, untuk menyingkat waktu, tore kirim petiha timen khususaki deka Mbah Muhajir wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihi ajma'in annallahu taghasya birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannatah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfi wa afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, aneka bekto ampun cukup langsung acara pertama engki kadinto pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim hal kadinto iya toraki deka Al Ustaz Tajuddin dari Pekoren Rembang, deka beliau sareng abdina iya toraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim se iatoraki tineng Al-Ustad Muhammad Tajuddin dari Pekorem. Mentermoga teti manfaat de kaula ben panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Seterusipun ing kikadinta pembacaan suratul Yasin tahlil ban sipitorodah hal kadinta sareng badan kaula iatoraki deka Al-Mukarram Kiai Haji Yasin dari Pondok Pesantren Sidogiri deka selerana sareng abdina iatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة بجاه النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدد المهاجر ولجميع الكبور من المسلمين ونصر ما شاءوا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستعوذك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة
وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا ونموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، لا إله إلا الله، على النبي صلاة الله، لا إله إلا الله، على النبي سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله
سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله خلق الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pembacaan suratul Yasin, tahlil dan seterusnya apa yang telah disampaikan panjenengan, jazakallah ahsanal jaza. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Seterusnya yang kika dinto sambutan atas nama keluarga. Halka dinto sareng beden kaula iya toraki deka
Kiai Mas Muhammad bin Kusyairi dari Bendungan Keraton. Daka selerana sareng beten kaula iya toraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal akramin, para masyayikh, para guru, para habaib, para sesepuh sedaya sesareng beten kaula muljaaki juga keluarga besar zuriyah benjukan abna dari Mbah Buyut Banjir seteja sesarang badan kaula hormaten, para hadirin hadirat masyarakat Kanigoro ben sekitar sesareng badan kaulah muljaaki. Alhamdulillah puji syukur ya toraki dengar sana Allah subhanahu wa ta'ala. Sengar saaki kula sareng panjenengan apanggi benjukan apolong bedeneng majlis al-mubarak engki kainto zikra hauliyah
Khalepon Mbah Buyut Banjir dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Untuk yang sekian kali dan kaula kainto sambutan atas nama keluarga dari Mbah Buyut Banjir dan kaula nerima masaan, tak ngereng dadi panitia, tak ngereng parengen tugas papenapah. Alhamdulillah lemoro cepak sedaja. Engki tak lebat dan kaula juga matur kesoon secek rajana dek panitia bencuken pesera abisaos. Saya ikut andil bencuken ikut nyombang atas kesuksesan acara haul semangken kainto, sehingga acara bedeneng laku mangken kainto berjalan lancar ben sukses kati semangken. Alhamdulillah. Kunjoma ki bila ka isa semolja Kiai Agus Muhibbullah Khalil nyoon dak dan kaula kados biasa pun sing sambutan atas nama keluarga jenengan. Dan kaula seneng pasrayan kadineka beneking demam panggung punten, seneng bedaya tas, seneng bedeneng yadaan sampian sedaja punten. Saongkuna pada rep ngarep barokah dari seiyah kholen semangken sedaja mantan moga Allah barokana. Cereng masyarakat gelonggong kula tibi neka juga keturunan kainto. Aslina di atas kula kireng ligoro juga kula. Engki insyaallah nyambung saja begolongan ligoro kaima boleh ben sekitar Pajaran Tampong ben daerah lain. Masya Allah. Kula sareng panjenengan kainto menabi ebitong bede intisab deka orang soleh, deka orang molje kainto patot esok koren mereng pak patot esok koren. Saya penting tak bangga, saya penting tak sombong, ampun tak kenging mungkirin kainto tak kenging menabi ngakonin bahwa abe kainto banyak kekurangan kisah kainto. Nah, saya penting abe kainto tak sombong, sebab keturunan dari Buyut Banjir kainto semangken kainto ampun lah banyak. Kula sareng panjenengan seneng meskipun semangken kainto depak dek toron saya nomor mon karo 6 petok beda mon semangken. Nah, tak panapa. Bahkan Hadratul Walid abadan kaula kainto cek seneng atau mitong nasab kainto seneng. Tojuna mali oneng arwah tang menjadi arwah tang penakan arwah tang sepopo kula kainto kula tibi al fakir kainto
tak pati banyak kenal dek lebele sebedening ligoro pajeren tampong sampai dek siar dan kaulah banyak tahun. Oh ternyata ki pernah riang kok. Masya Allah. Jadi mon la oneng dek bitongan insya Allah pada kenal apang kining man ka iman saya. Thank you Pak. Sebab keturunan ka into Masya Allah. Nah semakin tugasku le sareng panjenengan sebagai anak kompoi keturunan dari Mbah Muhajir, tugas seyemban sareng kula sareng panjenengan di samping atawassul maca Fatihah, maca Yasin, maca tahlil gelek kudu niatan nero deka pujuk kula sareng panjenengan ka ento kudu niat. Sekak di manaqib benjukeun karomah dari babu banjir ka ento luar biasa. Sekak di mah wa fi riwayatin beliau ka ento menabi ning cerita sedan kaula mereng ajeuleun ning yatas ae. Tepan banjir benih-benih aing biasa tepan banjir ka ento ajeuleun ning atas. Kaju-kaju se kelanyok ning aing ka ento epondut. Ka ento karomah ka ento. Ka ima boleh se wa fi riwayatin juga beliau mon mandi. Aing ka ento pas moro raja. Sampai iaranin banjir. Ongkuna asmaipon Mbah Muhajir. Beda se nyebut pondut gampang banjir. Istilah tadi Mbah Buyut banjir. Jadi istilah buyut banjir ini kayak pondut dari asmana. Beda boleh cak pondut dari ceretana. Bisa aja ning atas sungai tepaan banjir. Beda boleh riwayat cak Mbah Muhajir kayak itu napa nompak kaju napa-napa badening sungai dung larangan kaisah tepaan banjir. Pokon banyak cerita riwayat beliau kainto senot duaki beliau kainto orang seluar biasa. Lah kula sareng panjenengan berarti kok ria toronan rajeng nasab teki. Nah semangken tugasku le sareng panjenengan sebagai anak kompoi dari orang soleh, orang raja, orang teki derajat tore. Jek sampai oleh seneng tok, jek sampai oleh bangga tok. Tapi mon bisa kita di anak kompoi seaba enggak aki beliau paling punten nero bejeng ta nero apasan na nero birit na saya ketero beliau kula sareng panjenengan dadi anak toron kan ki anak toron saya sabiq mon bisa sabiq ini kenapa saya ngunggulin kehebatna beliau. Man sabaqa li abihi tapi repot. Kula sareng panjenengan pas bisa jalan ning atas aing mosok bisa. Mon jalan ning atas aing tak kira bisa, king mon nyelem bisa.
peselem. Iki meskipun tak bisa sabik paling bunten saya nomor 2 napa? Lahik kain tampon la masyhur ongkuna napa? Engki nero napa saya lampain beliau tak keluar dari jalur ben rel dari saya jaraki beliau. Pejengna ejaga, wiridna ejaga, riyadhah selain ejaga. Pajak sampai dadi nomor telo engki kain to mahik salah letak nero sekali malah metodus de embana de buju na'udzu billah. Nah, kain to dadi tore kula sareng panjenengan meskipun se toron sambung kita panap panero kain to nyambung tapi mantoh misalnya yang kita apa cek ring lemasok dek keluarga juga kan itu walhasil pokok seligoro kain to pon anak komboya mbabuyut banjir setuju manter moga setuju olia barokana setuju manter moga paringin lanjang umur fi taatillah amin Allahumma. Kulah tak bisa mator banyak sekalian naki dan kaulah mator kesoon secek banyakan dekas teja saya angereng bantu dek terlaksana ben sukses acara semangken baik abantu dalam segi tenaga pikiran otabe lain-lain dan kaulah atas nama keluarga mator kesoon sejak banyakan mantor moga teja Gusti Allah saya bales saya hadir saya ngerengaki pengajian sedaja mantar moga olia barokana amin Allahumma amin sekaintoh dan kaulah tak bisa mator banyak kaintoh selera nasi muljah Kiai Al-Haj Muslim Ikram Ampon Larabu saya bakal apareng siraman ilmu dek kakura sareng panjenengan juga deki insyaallah Habib Abdullah engki terus saya bakal Rabu juga bakal apareng keterangan mutiara ilmu kanggo kula sareng panjenengan dari badan kaulah atas nama keluarga menabi bada koranga menabi bada salah lopota dan kaulah atas nama keluarga nyoon sepora secek banyakan kurang lebihnya wal afa minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mau'izatul hasanah sekaligus merangkap sambutan atas nama keluarga Halqa Dito si Aitoraki Dineng Kiai Mas Muhammad bin Kusyairi dari Bendungan. Apa yang telah disampaikan jazakallah ahsanal jazah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Seterusipun engki kadinto mau'izah hasanah sareng peten kaula iya toraki deka Kiai Ahmad Muslim Ikram dari Kerengi Rembang Pasuruan deka selerana sareng peten kaula iya toraki Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalal. Halo, halo. Alhamdulillah. Sekelangkong. Alhamdulillahi dzil jalal. Al-makrun bil jamal. Al-mutammam bil kamal. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammad akbari madhahiril minwal wa alihi wa ashabihi alladhina yastaqimuna fil ittiba' li sunnati nabiyihim wa ta'ati ila rabbihim bihaqiqatil iqbal wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil qiyamati wal ma'adi wal ma'al wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Selerana semulja para habaib ba'alawiyin min ghairi tafsil para ulama amilin wal masyayikh al muallimin wal mudarrisin wad dallin ala sabilil khuyur Yang mulia Kiai Abdul Hamid bin Ki Abdullah bin Umar bin Qayyiman insyaallah bin man alaihil haul sahibil haul Mbah Buyut Al-Karim Ibnil Karim, seorang pilihan dari Allah, Mbah Ahmad Muhajir rahimahullah. Adinda Al-Mukarram Kiai Muhibbus Salihin Muhibbullah bin Kiai Khalil Al-Hajj, Ananda Kiai Mas Akib Masyhud, Ananda tanganak mantoh Syekh Abidatu Ki Buru Mas Muhammad bin Syekhina Ahmad Qushairi Abdullah. Reken ya tu bi mantur ya matur sekelangkong deka korobah zurriyah satu jana dari almarhum al-mustamad ilaih fi hayatihi wa ba'da mamatihi Syekh Mbah Ahmad Muhajir sebede ikanigoro, zuriyah dari Mbah Yai Kusmairi, antara lain ajunanipun Mas Otabe Paman Muhammad Toriji,
Kaulah pangki kelak ki sehat, alhamdulillah mantir pada lanceng umur. Keng mak toriji ni kebilen, akeket di gula. Bede lapangan kita ngelek ki berenembong, bule kene pacot mapanan jia. Kabit aku wal bule langsung penapang tek pekuli. Mari penting aki kita minta sepora dengko je ki. Tapi cek kebetir. Bilan ki kene ada dosa. Makin sampai kiamat mak toriji ben lain tak usah minta sepora dia bule. Ada dosa nak. Masya Allah. Antara lain apa memorode ia bidatoria. Panitia penyelenggara sekaula mulja aki, Bapak Kepala Desa Kabupaten Gini Segenteng Ruang. Sekaligus para perangkat kaum Nahdiyin, terutama pengurus ranting Kanigoro, jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, segenap anggota, warga dan pimpinan badan otonom, muslimin muslimat, fatayat, ansor, rekan-rekan Banser, Pagar Nusa, IPNU dan IPPNU. Satu aja Rabu dari para Habib, mohon maaf Habib terlalu banyak gak hafal, tapi saya tahu insya Allah menghitung banyaknya Habib ini, insya Allah 1/4 dari prosentase ini, dari ukuran pembicaraan saya, karena banyak. Mohon maaf tidak mengurangi hormat dan takzim. Jangan cejerok norok, makin kain to osom pitena, mungkin abang ke. Kapiye kocak Mendek cerok noro ada ria, tak tahu nekuk HP kan ria, tak tahu. Insyaallah kenge geluk HP ni. Allah, Habib kocak, kiai kocak makin. Pada situng kiai keluar hukum mahorek, waduh rame sakomen makin. Kiai kocak aja orang sandi suarga di naramaki. Lah saya kebetir takut tak nerima ke hukum. Sebab ulama menentukan hukum mundasar ijtihad. Nikah hukum seirido ni tining Allah berarti hukmillah munte terima. Dari sebahaya. Jerok norok engki Pak. Perkara ini sabode sema keluar satu pernyataan harus tertulis secara berurutan kitab bahwa daya dina jarok noro. Saya parlo etoro dia pada materi. Al ulama wujuduhum dalil. Tak usah nyari dalil. Contoh ulama sebagus, ulama bagus leh. Ulama sing nglakoni ilmuna kitoro. Cebede Ki Abdullah Darma Ki Abdullah bilanda para Habib
Beb engko ngocak dei tak teroya lama kene konten. Bulan bedor ingat teroya lama ke. Kiai Hamid Pasuruan Al-Arif, Kiai Khalil Al-Muqarrab Sidogiri, Andi Hambal Anyar, Kiai Khalil Benereng Soki Kaya Raya, Hambal Ki Anyar, Habib dateng, itu ting Kiai, Cik saya nah alhamdulillah, alhamdulillah. Pleman kita ada Pak ke Gapuro ngalak kunteng, ketrok paruedeng, teror aria. Ketrok paruedeng puntu, cung bekiaki wadah saya ajalan timur, Habib seneng dari cung. Cuma ring anyar, mek pada melo paruedeng cung. Itulah. Kiai Hashim Asy'ari, ajilah tero jilana. Kan wujud tetok, wujud ulama ribet harokat gerakan itu dalil untuk kita teladani dan kita ittiba, kita ikuti cukup. Korek kebetir taku, aku sampeyan nong nyelonong, acabi sedek Rasulullah ning haudi kausar, tepat Rasulullah ngelatinin ngenom, ketap je, cak salaman dikok kaki nyakein tangana, dia ngomong tadi. Depak dia guna Kanjeng Nabi, Arya debu populer. Dia guna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati qaumun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat. Bekal datang satu masa dekatang umat, beda kaum, komunitas, otaba aktsarun nas, hari pada buruh dari ulama, pada tak gelem ka ulama, nolak ka ulama, selebihnya dari itu mencaci maki ulama, wal fuqaha, orang-orang yang suka berfatwa ilmu fikih, tolak. Hari saya kebatir fayabtanihimullahu bi thalathi baliyat, terlobala sehat jahat petoron di Allah. Nomor tum yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Usaha hasil kelakon ada barokah. Kula yakin tak kira gagal dia guna Kanjeng Nabi. Maka sompa bengal. Ada barokah itu. Ala aku penting cengek. Apa tandanya tak ada barokah? Dapat dunyana sekonek benih. Kadang dunyana ajun berujun. Marga amoso bi ulama tambah soki beda keng istidraj. Kemarin barokah tade repot sabau akhirat dunia dia. Sebeda foya norot kesenengan ngelantor nafsu, sombong, beda boleh. Mula barokah tade nyak benyantunnya jadi dari haram. Titik barokah rimun halal. Elang barokah. Makai soki sompak. Keng yang megaya luar atau. Tinara makai tak soki kor tenang. Mungkin abang ke. Neng Jakarta setiap banyak orang kaya raya benarih yentaren ziaroen di KPK. Sabu adin mah ketenangan. Padahal mon odi ning etunya edim mah beda derajat di atas tenang. Sobung.
Nomor 2 bahayana ada depak pun bektona zaman yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan mentatar, menanam di setiap penjuru daerah dan wilayah beri sultanan zalima, pemimpin-pemimpin sengane ngajet, pemimpin sekurang ajar, pemimpin sezalim. Orang zalim benino koloreng tok nipu zalim. Mungkin abang ke? Nauzubillah. Beberapa tahun yang lalu saya dengar desa ini ada kucuran dana untuk pembangunan desa. Ada 1 miliar. Dia tak muka rahasia yang terang-terangan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kare pikir je lah. Saya nomor telok na'udzubillah summa na'udzubillah pun rengal bengal ka ulama, tapi ulama amilin deh. Sebab zaman akhirnya beda ulama beda ngelama. Coran je ulama colok tak bener. Dia mencolok tak bener je. Apa melesat colok je pun dan panjenengan pun la uneng tibi. Mas Muslim je bener keren. Punten keng megena are semangat nyaman. Pola nah saya ngedinga ki antusias mane manria. Mondina bentak ini kadep ke timur. Kambiarum dengan rugeru. Ya tak semangat edina. Sing ngedingaki semangat teti mane manria. Ilmu ria. Benih suara namun suara udah jelas tak nyaman Mas Muslim. Benian bibilan lanan. Pacacan. Perintah aja pancet. Mun suara senyaman wah, saya coba anjen lengro. Surban anjen leng suara nyaman. Adinda muhibbullah Gus muhib nyaman rua. Kakek mun terolak rua. Alhamdulillah. Akeje, ibu. Nauzubillah tsumma nauzubillah saya terakhir. Yakhrujuna minad dunya bighairi syahadah. Keluar dari dunia elang iman. Syahadah kayak itu bener saya kocak ningecolo asyhadu. Kayak terjemah. Hakikat syahadah kayak itu halun sabitatun fil qulub. Pernyataan tentang tauhid iman cabut ya Allah. Saya kebetir mati kafir. Saya enggak. Mon ke kula tak panapa. Kula benih golongan ulama yang cuma belajar surbanan. Enten tak usah montro ngerasa kula lah oyo. Enten tak pernah petik pagi aku. Korna kelar begini kok. Jok mulai komen ki ya. Alhamdulillah tak rangkorak. Matir tambah kelar bibir saya arasan saya komen teledol beledin. Wan. Terakhir ibu. Dekadung ngocangki le. Moga-moga rarukakan toh bisa menutupi kekurangan yang telah kita lalui. Amin. Barokah nambah muhajir. Barokah rejek nek kene aki barokah.
kalian tak ada dosa bedah cerita dungeng ya neng kitab kengke dungeng akhir kudu kientar ke Mojokerto muntah berjaja ayo noro abu ayo iya kakek noro korto juyat kasan ya tujuh edanem juga menggo jalan akeke lah sepenting kula tak sempat merangaki sebagian dari athar yang membawa barokah apa peninggalan dari ahwal wal af'al wal a'mal akhlak dari Mbah Muhajir tak sempat cuma kaula teronyong banget lebada dekat kaula tibi juga kepanjenengan karena khorka itu berkaitan laban zikrul maut wal mauta urusan patih nggih Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jajal semangat Allahumma shalli ala Muhammad. Nahnu giran bidzal harami haramil ihsani wal qasami nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rabb salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhai lal judi wal naleka odi ning alam dunya toreyap siap ngadem patena sakeje aki deteng betona abrangkat mole de kopurna ya Rasulullah alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhailal nuju akhirat paneka jarak sepaling jauh torenga kenga lomolong sango kotupa benyak kabeter pateh deteng mendadak ya Rabb salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal ka del
sobung pernah ya Rabb yatba'ul mayyit thalathah maluhu wa ahluhu wa huma yarji'an illa wahid wa yabqa wahidun wa huwa amaluh tayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami bitibian laki na yari soronyono sekali tak gendem oke bu kene ko ya dek laki na mate laki boleh jawab laki boleh aja engki kormarna ide laki-laki engki mon seratin laki Gus Muhib ya iya malah tak tegang dunya tak noro tretan tak gelem nyarengin mayit tingpon bendem kun amal bagus mayit pas ayem selalu menghibur siang ben malam ya Rasul semangat sekejap lagi alaik ya Rafi asya niwan daraji fatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami mon amal cuba seteti bareng mangka kopuren selak ben peteng muana mayit asalin keleng marke eyan cam olar sekereng ya Allah ya Rafi'a syani wa daraji atfataya giratal mi ya uhailal ju wal karami asapo apoi alama marda mayit sengsara rasa tak bebeh ya cek bener odi semaja tak sempat tobat tiluan sedah ya Rasulullah niwan daraji atfatayyaji ratal
umur ni kenapa saungku hakikat beto menisbat ke panjenengan panika umur noroten seneng aja elan tor betone ka umur SCN bagus aja pakotor pagi ning kubur seneng benjember ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wan daraji atfat yaji ratal alami ya uhailal ju pong tak ketemon rajana kasta ayo pasadar biapang rasa odi ning kubur dua macem sebeje untung nista secelaka ya Rasulullah terakhir alaik ya Rafi niwan daraji atfat ya di ratal alami ya uhailal judi wal karami nyon pangapura bede kejanggalan dari jihad penapas saos karena kaula letak buambu selalu berkekurangan letak ngocak kelebihan dak hanya kekurangan itu milik saya al-fakir mohon maaf sekonek ka into dua aki mantir bi Allah beteti ilmu manfaat nika bu mari ngaji terus takut ke Allah manfaat kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan
beliau Kiai Haji Ahmad Muslim dari Kerengi, Rembang, Pasuruan. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Juga apa yang telah disampaikan beliau, jazakallah ahsanal jazah fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin wal hadirat, kangkui neko himbauan dari panitia, kangkui napa istirahat sekecil, napa hidangan si ano tore saya aki terdungan tos Habib male napa istirahat 1 menit. Aneka pada pengumuman datangnya dari pondok pesantren Al-Faqihiyah Grogolan bahwa 40 hari daripada Kiai Mahrus Fadlan jatuh pada tanggal 30 Agustus atau tanggal 6 Rabiul Awal tepat are Sabtu malam Ahad ba'da Isya awal kalaban pembacaan suratul Yasin tahlil ban sipitoratah. Jadi 40 hari daripada Kiai Mahrus Fadlan Grogolan aneka tepak are Sabtu malam Ahad tanggal 6 bulan Molot ba'da Isya awal. Nabi sobung udur ya turna. Pengumuman berikutnya datangnya dari pondok pesantren Miftahul Ulum Banat 2. Seyasu tineng Kiai Mas Akib masyhud bahwa rutinan pengajian Rabu pagi khusus muslimat aneka jatuh pada hari Rabu tanggal 3 Rabiul Awal atau 27 Agustus. Tempat di halaman Ponpes Miftahul Ulum Banat 2 Pajaran Rembang. Jadi Rebu saya bakal datang pagi. Adapun yang akan mengisi dihadiri oleh Al-Mukarramah Ning Lulu Ma'ruf dari Pondokaton. 2 Al-Mukarramah Ning Ais Muhammad dari Probolinggo. Ya torna dekat para panjenengan Rebu saya bakal datang pagi ngadirin dekat acara kadito. Pengumuman berikutnya jika dinto haul daripada Mbah Abdullah Umar Pajaran jatuh pada hari Ahad malam Senin tanggal 14 September atau Ahad malam Senin tanggal 14 September atau bertepatan dengan bulan Maulud tanggal malam dulekor selekor malam dulekor. Jadi dekat para panjenengan ia torna khala Mbah Abdullah aneka tepak tanggal 22 Ahad malam Senin ba'da maghrib awal. Atas perhatiannya matur sekelangkok. Para hadirin wal hadirat
Seterusipun ing kikadinto mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Muhdar dari Probolinggo. Deka panjenenganipun sareng abdina yatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasul Allah salamun alaik. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang raja hidup ni kawan. Kursi nada anu kan. Sek kan. Aja agak nang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setajah angkat tangan ayu sami-sami atu wahda Gusti Allah ba. Miftahi babi rahmatillah. Amin. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi al-huda al-mahdiyyin wa ghurril mayamin wa man iktafa atharahu wattaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bihaqqil muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma farrijna wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ulama al-ajillah al-kiram, seterjenah para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus daga seterjenah para habaib, ketoronan, cucu kompoi Gusti Kanjeng Nabi semantermu kesetajana paling nalanceng umur sehat wal afiyah. Bencukenan tak lupa deka selera nasemulja Kiai Haji Ahmad Muslim sela ampun maringin tebu-tebu sesai maringin ilmu kebetulan kau leben ajunan setajah mantermu ke tetiakina ilmu semanfaat teretan tetiakina ilmu sebaro. Allahumma pencukenan deka selera nasemulja Kiai Haji Abdul Hamid, pencukenan selera nasemulja Kiai Mas Muhammad, pencukenan Kiai Haji Mas Akib, Kiai Mas Hasin, bencukenan dak keteretan beten kaula Kiai Haji Muhaibullah,
Ben setajana para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru ngaji serabui siang semakin mantermu ke setajana paring lanceng umur sehat wal afi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bencukenan tak lepah tangki you dua akidah setajana para ulama, para kiai, para ustad sareng guru-guru cih pejuang-pejuang ake, pejuang-pejuang pondok pesan, pejuang-pejuang madro, pejuang-pejuang kurunga, pejuang-pejuang mas, pejuang-pejuang musol, pejuang-pejuang bangsa sela ampun atingkal tunyah wabil khusus sahibul khal Mbah Muhajir saya kholen siang semakin mantermo ke yang ka atra cita sarang Gusti Allah masuk sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal amin wa ya mujibas bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyukur dek Gusti Allah sekak dimah beten kau leben ajunan seteja polong palengki dalam kebedaan kenikmatan Islam. Nikmat ahlu sunnah wal jamaah. Nika nikmat sepaling Jelagar ongguan ada nikmat sepaling raja make eporo pabi pu mih eporo pabi lang ada nikmat sebisah nyamain kenikmatan Islam ben iman ada pak. Maka bahe poro pabi berli ya beni akiluan setunya berlian nak pah poro sebun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bedereng mo repa Islam ban imam la yadkhulana al-jannah ma yajruhuddin ada sebisa morop yu make la eporo pabi swar make eporo pabi neraka. Ada cek mongkoro-poropan pak tak bisa nyamain kenikmatnya orang andi Islam ben iman kula ben sambian ni kening kantor ni kata rengking pola na andi iman anda along bo makela naspa nas tarob ada benih tarob sengkapi panas tak panas suap tak suap lapar tak lapar? Jadi nengah benda lapar cak kan kok cak pada oncengan tadi. Arapa mak apolong, arapa mak ende along bolong, akilengki makela lapar, makela panas. Arapa polan andi Islam, andi iman deretan. Orang ni kaba mon la andi Islam andi iman nang ngabede ibundim maabai ateria cepet ateria bunga senang make cemor bedening panas saja mu anak ada saya ngok merongok misem kapi ya. Bener ada apa kok andi iman deretan tani kecukan para aulia para ulama make bodo ning nonggu bodo pocok pak hulantar ke Jember hulantar ke Macong bodo ning Macong niku pak bodo ya tesa bengki sampai berde salah situng kiai nikah dorinole
bur andi Islam andi iman duri na senang pak bila tak lebur kebinian sekarang apa cak agak ongguan hari tak lebur umur sekitar sebitek 6 sebitek petok ngara semakin perkiraan nih kan mencari yang saya lahir tak di surat kelahiran dua yuk ya ada ilmu rakir lah nang seneng nang ngajar kiai ngajar seneng nang ngajar apa mun alim macam pian deknya make kitab ihya karo dulu tak nekuk kitab eta cerdas pak lakar de iya lah ring laki mun tak mak semak ben bini anu alim pak abang ki ongguan aba aduh saya ngonceng engkau deh ada kiai kondang deh guys aba kaneng ki Gus Muhib nih kan kiai kondang napa punten aba kondang gerua ada pada kondang ada lah aba aduh kiai Muhib kurang dek remah alim lah alim ngajar lah ngajar apa surban apa ya jaga betel tapi mon yaden bini na gendeng wata dah onggo make beb habib setuju ning dalem tak ning bedining dina ya toju ka magaka aduh mon yaden bini na adem selain teman lagi aja Allahumma shalli ala Muhammad anyar ya anyar ada YouTube ada anyar Allahumma shalli ala Muhammad tinggal lagi yu sepenting bunga bedek kenangan semol seneng bedek kenangan sebe bagus abek tak apolong tak seneng bedek kenangan mak si sian mari nak kaki konten nak coba gelak lah ke mas muslim ngocol lah kapi bodoh kola engkau tanya banyak kola lah ini lah lapar nah bangkit lah ini ke para ulama para kiai kalau benibur keleburan mak oh tulu tak keluarga kalau benih ngelanggar syariat dari napunga dari seneng andi Islam andi iman orang mulai seneng kan iman kan iman kan seneng iman apa kenapa kita ngakan lah derap yuk hari mau dengan di iman tak usah apa kan nih Allahumma shalli ala Muhammad orang ini kan andi iman la yadkhuluna ma yajrud dunya tak lebur dak kenikmatan dunya buktinan apa para aulia para ulama beni lebur na bengka kota sebanyak orang lama-lana bengka setade orang beda nonggu dong bujuk nih Pak mungkin apa punten bodohnya mana pujuk betok karena mana atarakat nih ke beda iba benar betul ada mon kakek di mah dak le kenangan masjid le baca tak norok abangun ni le kalau tak norok nyompeng mungkin apa punten dak iya saya apojong ingat saya di masjid maksudnya ngocol niat ingat seperti Imam Raja sol Haruan ngeter padahal nekuk tangannya sebini tak ngeter sekali udah emak apa asilat apa ngocol
Ya Allah, tu lo tang natang tu dia emak. Asyik natang. Apa ngocol kuda apa dia emak. Dia dengar apa je. Mak kadi ketibin. Bener. Ya saya kena holen ni kata dia. Ada yang kau pompong ingat. Guru holen ni kata mana je. Saya kena holen ni kayu. Nah holen ni kapa. Teroleh baru kan. Saya kena holen ni kapa. Pernah situng bekto teretan. Situng bekto berdening tisa daerah apa nyuap napa Tanjung Kulai kalau pai pon daerah ni bukan daerah Madura tempat saya kena holen ni kebayaki kapal lastari beri kapal sarang orang ngecek kapal saya kena ni ke lastari sampai semakin ke kapal lah berde you berdening Madura tapi benih berdina kok tak nyambi kapal ya berdening daerah Bangka ni ke saya kena holen beri kapal alhamdulillah kapal panjenengan ampun lastari ngalen sareng sekhona ni ketanya banyak bentar lastari ni ngalen kapal ni keteti langsung pak langsung ngadep ke beurek bade pikir tasik karo apa jeung asolat 2 rakaat ari ieu kena mun orang seandi iman mapan tak nampi kenengan make pikir tasik apa jeung tak lepelean keneng aja ada tak ngak kaki cek musola ni lah kena cek musola ni ada apa tu ambit tadi bener mun orang seandi iman sefokus semapan tak lepelean kenengan make pikir tasik salah saya kona cek salat karo yu tak abang surban yu tak surbanan ngak kula nikah salat karo yang ibu ka surban gitu ini jarang tak surbanan kayak ngak kelampian kelampin kayak tak genteng ngak kula ngak nikah pak sabiasa sederhana saya kona nikah orang tak biasa orang mon iman bagus karo pak penampilan karo biasa pak tak wat megawat ngak engkok dah iri aja karo ongguan tak butuh penampilan dunia tak ngak kaki tak bedek sejam tak mangkat dah okun karo entar ka pengaji oh berarti tadi orang bini ngaji sapaan guys apa kok karena iman nah tak bagus butuh penampilan fisik utama aki on sehona aja tak butuh ada surban ka ado entar keroman ja le di maabai tak ngampar saja deh ini ning pikir tasik karo pon kir saya renggal pon adep ke beurek ya mosok adep ke lauk apa aja kan lah nikah kamu nikah lauk ki ya kan ada praktek karo ala awal bonjeng saya kena holen takbir mas lemes ya tak boleh na saya aulia saya kena guru tak patang natang do ya bonjeng ya apa tele ngalak kuda tak apa tele sol Sehona biasa bi lem kalem yu takbir karo lemes Allahu Akbar. Kun se takbir Pak. Kun se takbir Allahu Akbar. Ombok bedayade ni kayu apiyak yu. Apiyak Pak. Ombok bedayade ni apiyak padahal takbirnya biasa tak ngelak dak kuda. Ari mon iman sefe bagus. Ombok ro apiyak yu. Icak lagi kabar apiyak ki ngecit Allahumma sholli ala Muhammad apiyak ombok ro bus capo ombeen capo takbir sehona
Ona holil. Mon holil dinna. Banyak pemapan nak angkui kapi bi bansur, memperlo tompok sampai depan ke langit beto tu. Baru tahu aku. Apa nak saya apiak? Ada saya apiak sekali. Oh di tengah dulu. Ya apiak ya. Burik kan. Keluarkan. Ijering mereteng. Allahumma shalli ala Muhammad. Yahunahu lil astari asolat ni ketretan, masya Allah. Pak ni kelamun orang seiman bagus ni tak butuh gaya Pak, tak butuh penampilan fisik. Kenapa? Karena imannya sudah bagus. Ini loh sifat-sifat daripada para aulia, para ulama. Mangkana kula ben sambian sareng para ulama, sareng para kiai ajak apolo ingat ria datang ka khol beni atu aki sahibul khol malah engkau bi kakere tahu mengambil pelajaran bagaimana caranya penampilan akhlak daripada perbuatan orang-orang yang muli. Orang semul jasa pamul jasarang Gusti Allah, para auli. Ya Allah la khaufun alaihim wala hum zanun. Ada keraguan-raguan teretan, ada ibadah wa tak ngocong-ngoan orang je maki sakoni ya maki banyak pakun nang tenang biasa tak leng mateleng tak ingat kaki cek kun karo kening sentak sekalian ben sebini ada lah. Tak datang kok tak datang jong rutinan kiai. Bodoh gangguan ni kiai. Apa jong ni bini ngamuk ni kiai. Bijak lakar reng bini ni kalakan aduh ya Allah. Engkau rojak beda hadis bagus tak bini kok njak kok. Hari ya aduh. Mau narik kun karo bagus eluan. Mesti lah karo ngguat. Engkau tak ajar tahu reng, ajar tak tangan di TV. Onda adaan Pak, adaan dia. Engkau ki lambak ki dah ada nyongok ipa, itang ipa beni pana orang. Sudah ponduk jan kok la ponduk yu mapan la ngajar tang bini rek ustazah. Ini jadi nyaman lah keluaran ponduk kagak mon penampilan kodung royu lapis telo. Aku kodung. Bulan ni kayo tempat tojuk badan korse ipa ni kah dari dalam ya reki pertama tuh saya ngateng talam bi pacelana nondu tojuk tak langsung ibeki yu aban tu tojuk kada yu. Hula setuju pada ning kanto. Dicek le nyaman aku macam penunggu akhlak lah. Hula tanya, namanya siapa? Dek suara na yuk. Tapi kok orang kak ke bebe siapa? Itu cuma modus guys. Tidak ada yang melolok. Allah mulai kabini. Ya Allah.
Kula lambak pada yuk. Kula lambak pada Pak bila konceng tak usah koncengan rutinan ni kula lambak kan kui imam. Kumpek melolo. Ada dah, stoklah. Aduh hari aja tuh ngerosak goreng lah nampak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ameran Pak, reng laki ni ke Pak. Reng laki ni ke makilah orang bini ni ke ngak ni ke ni ke pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi ngormaten memulja orang bini. Cara apa mulja makilah ngak rian. Ada hal kel ni. Saraski sara apa mulja sara belanja. Ada orang dah seksa lagi di odi. Dia nyari kakak nak TV ya telelek tak balik ngari ya. Letak tak itu mumul, doi nang doi ya. Oh, ku letingan monyongok yu ning HP be pancen dengan viral tuh Pak dai yang kau na. Oh, cek saran seterusnya dia besar dia. Mentak dia tak baju. Ami lah kalong ku le yang cang sarang Gus Muhib pada beni bulan saya alem. Ya, saya alim guru ke mas muslim karo alim lah kira kula mulai dilambak ngaji nyongok norok nyimak mulai dilambak kula ki kanak ki kene norok ngaji ke mas karo saya alim menang kok yang jangan beni bulan alim mah bulan tukang benta ada iya entah tukang benta ya tak kira aja tak kira yang ceng sekali bener bener kok tangka kok saya enggak berdiri ngonceng di nak boleh saya iya kok itu kang benta aja Allahumma shalli ala Muhammad. Angki para hadirin pada ni kala para ulama para aulia para pujuk ni kesata jebak enggak ni iman karena mula iman sebagus orang ni ketetiba bagus nak potoh tiba bagus keturunan tiba bagus anak itu tiaki anak semol je tapi mulai iman be ada lah rasa kepil ada bendera orang ada bendera orang datang ke abangun bulan si abangun ni rasane ni pemari tongku oleh araja kok oleh maksiat kok ngobu toyol kok pesugihan kok bener apa kok iman aro osak iman ada lah jar kacir lah ya mon sengkah tak apa aja mon tak sengkah apa aja nyaman emut dan nah ya apa iman aro osak imun tepak bagus selaki banyak pesena yang lagi nih mun tepak mood lah hati ni tak ning selaki dateng assalamualaikum mas teko ya Allah anunya apa dek ndak aku saking kangen yang awakmu apa dak iyan riyo saya larang ada Habib cak loncaan ngangkok deh aja marah kok tanya apa dia Habib Pasuruan sejak loncaan ngari ya ada dinas kapi saya lah karang kok berpegek lah kare aduh ya Allah sakit tang bulan Allahumma shalli ala Muhammad. Ari mon tepak datang emut dah. Bermata apa? Coba saya laki bah tandi bese bakal makeli. Abon tepak bakal. Makilah assalam kan pan berempan kali. Assalamualaikum le. Ya po ode sepurane aku mau saking ketemu bek konco makanya aku ki sampai kepengen.
Tak sampai di sekali. Bila semae nondu. Bila semae nondu. Tekuk tangan abang celaka sepurone apa. Ojo cekel-cekelan, ojo cekel-cekelan. Bener. Bener tak ada? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada apa kok? Iman naro. Rosak teng kadeteng. Iya, bengkiu. Lah, mon orang iman apa? Bagus. Takok karo ikentong isabe dek Gusti. Gusti tak kutu ustaz. Dah, tak kutu nak kanak pon. Tak kutu hafal Al-Qur'an. Tak kutu tahfidz. Tak kutu ahli tahajjud. Tak kutu ahli solat sunnariyah, solat sunnaruan. Ya, tak kutu guys. Beceklah kata, saya ngomong seperti ini bukan berdasarkan hadis, benih berdasarkan Al-Quran punten. Kula ni kenyongo lambe orang sepo tibi yu. Umi gula ni ke benih lulusan pondok A, B, C, enja. Ceklah kata mondok. Umi gula ni tak mondok lah kan. Pendidikan garwa congo dari orang sepo na. Mbah gula ni ke yu, mbah gula ni ke pak, bu nyai mbah ya pada pensana bu nyai kia. Gula ni ke campur. Berarti abah Habib, bu nyai. Berarti blasteran guys. Yang hari itu tinalah. Kadik benih Habib, kadik benih kiai, dia rosak. Mangkan makai jengguk kan tak pakai banyak rang-rang pak. Ya blasteran dua boleh. Tak pakai asful ya. Ya ada kan. Bangki para hadirin. Da umi gula ni ka nyong aki dari embah bu nyai ni ka. Embah bu nyai ni kayu benih orang se manduk reman karo pak bunu se je biasa yu. Keng embah ni ka selalu ngajarin ke umi ni ka, ke potra-potra nah. Bila embah bini ni ka celok bed embah laki. Ada contoh praktek. Lek karwa benih nyaut bede di cewek na yu. Nyanter ka ada. Laki karo tabe ngangkat ke selaki. Apa kak nyelok engkau ya kak? Perlunya ngaku yo mas. Sampean mau nyelok aku mas? Tojuk. Perlunya ngaku yo mas. Ada le nyari ya. Tak butuh tahfidz ada. Tak butuh ahli tahajjud dah. Dan sebenarnya sedia makilah ustaz. Mondok atau bila ejelok ben selake dek dia awakmu dek tak celok tak umpat orang mari celok wae masalah wae iki apa pak apa yang bini cuman semakin ni kamu lah tepak PW dah ya raya tepak PW juk tojuk berdering kamera ada lah makin selake nyelok di belian tu terus adik cur ngoncur bener dek dan dia awakmu dek apa saja ni sambidung tadungan kemana aku cari cerita hati pahi salabatnya berempem kok mana dia baju ada mental pak ada kentak todus ngara engkau ajeling apa boleh syuting dek bila nyongong kok ya Allah cek ring yak raje ngak terima lu gulu
Allahumma shalli ala Muhammad. Apa make gabung Habib sebedening dalam ro gabung lah pakai pentas kapil. Tak kira bisa lu kudu ngako deh. Ala ke puto keterampilan khusus ada yuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, tu aja dia. Ding mata ngi. Ding mata jeling padahal pon du hafal Al-Qur'an andi santre ngajar ngaji celok selake ki ngari ya pas ki minta keturunan anak ante ti orang bagus ada Pak ada karena anak potor ya beni polen nase andi beni nak foto sebagus re ekol lemon abe ria teti orang bagus mon teti orang bagus baru andi anak semol dia mon tak teti anak bagus mon tak teti orang tua bagus ya ngaruanan kake lah insyaallah kebere kate montuk lauk montuk dejan dia tak pernah di sekuli mengih mati ya tak ning tidak ajanan kaki je yu apa kok ya karena kaki mau celok ben selake beninyan terrakorakan dari jauh apa boleh dapur masak tak mareh marah selake erekan anak anda benih erekan laki lah erekan anak anda jadi nggak nomor ke laki nyaman pas kerpasan dari dimma mau tahu ingat reng tua kikir ke anak dua selake erekan anak anda jadi ya nikah yu se akabai kulah ben sambian nikah nak potoh benih sajian bagus lamalah sajian karena anak foto ni ke benih tergantung bapak hari ya maki kocana arampeken lemak mon kake ancor nak betul nikah yu maki bahtetian apa tapi sambian soleha sambian bagus nak poton sambian indah iya kan kula aceling nika beni waliyah umi kula nika beni waliyah orang sasa biasa tapi bila abah datang ke rumah assalamualaikum abah kula nika yu jarang peleman ke rumah tinggalnya 3 minggu tinggalnya sebulan kita man ntar ke Berek ke Mekah tahun ning cek nganon apa cek kula tapak ada betul nika kita lain 2 tahun lebih, entar ke Mekah Pak, 2 tahun lebih tak mulai, marah. Ada 2 tahun lebih tak mulai, je tak bosan. Ia tak minta pesa, ia tak minta telak, ia tak minta belajar. Pas coba Gus Muhib ngutih, coba, lebah coba Gus Muhib, tak usah 2 tahun, umroh pas sebulan tak mulai. Apa? Tak koper masang kelampi guys. Abah ni bila paleman ke Jompo, nak anan ben ummi nak anan karo. Mul abin datang abah bila datang kol 2, kol 3, kol 7, tingano para tarhim karo, tingano sopu. Cek kula ki enggak. Ada kapi. Abah saren, ummi bina boto ni ka Pak. Ya ciri mecet sareng ummi. Mangkan anan abah ni sikap emak abah pinter mecet. Bengki, kula lambat jadi tukang becet Pak. Tapah nuku mik lambat kita baju loh. Kita becet kok, jadi kening ya mentada sampai pengajian kan tukang becet. Ya lumayan dah seket 100. Kening ke bejeberan. Nyaman orang abek nikah andi bini kan putu engon, engkin apa betul? Abai, cek todus teti apa abai. Sepenting lalu cek todus Pak. Todus. Kula lambe kita pate Habib ki. Lambe kita pate. Tak pate no iya. Angkep apa betulnya itu. Bangki lambe kita pate kula nih. Tak di sepeda bila kerutinan oncengan ada aja dan soko. Kula lambat dari Majang Pasirian tar ke Kunir. Oke.
Entar ke juga bila entar ke rutian karo ada Pak. Mun nemu inceman ngincem. Mun tak nemu ya ada mak antara sang ma bosang. Cek sokor ya ki sehat kelak. Arya sepeda mobil lebihan dari regana mobil dari regana sepeda dia. Mada ndak kakek. Sokor na ipo Robi Alphard. Wah hahaha itu. Ndak. Ari larang dia. Bang kini keajaran dari reng sepo yo. Kula tak tahu mantan terdit ngeridit ya. Maki kanja beb anu kredit anu beb anu muda tanpa uang muka aja enja. Tina kok cak iya. Tak andi ya kalau tak andi kan. Ada ya kalau ada kan. Dia iya teti orang. Tak ruwet ya guys. Tak sang apa sang orang. Bener. Maki tak beri ngakan pidato kada siap. Ah masalah. Tak repot ya. Saya penting bitongan kena deki. Yang jadi nama ada posang kiai dalam beri beremperi atau okar dalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira yo col ter. Kan ben kula Pak. Selama tahun, alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun kurang 2 bulan. Enggak kok ki. Malay sepeda gula yu malay sepeda cen nak karo yu lambat 3,5 juta. Da yere ki kalah kada ikecok sekali. Sore karo tak ibeki. Pating Abib ngucak epor Pak ibeki sepeda. Tak datang ke rumah je kok tak bosang tak ada seharian. Ya, anu apa Pak? Le engki ternyata. Ni keseteje na beni pola na kula ni kazuhud beni kula tak ndak katunya beni. Baro kana orang tu. Orang tua mon bagus pasti andi anak sebe bagus. Orang tua bini saya bagus. Ya, mon kaki sedia. Tak andi Allah. Bang di masih tak kentarna. Silaturahmi kapi. Menyambung tali perhutangan. Tak ke beke. Kita nyaur nyambung bo. Ah, jadi ya. Anda saya terkenal ya. Mana Bang Mekar. Ada langganan kapi ya. Rutinan. Bener. Ada apa kok? Abe iman narwah tak kustaning iberi ujian sekoni asar. Yatina yo pasap. Lekas sompak taning yuji sakoni robosan. Yuji tak andi kor-koran ni. Ana? Para aulia, para ulama, syekhona holen ni kayu. Celai sebut guru na guru. Beni orang soki Pak. Tak andi mobil syekhona, ya tak bosan. Ya tak bosan, santri banyak, ya tak bosan. Tak bodoh pendaftaran ini, pendaftaran itu, pendaftaran ulang, ya ada. Ya. Bener. Santri ulama lah ibri gratis ya ngoni kapi Pak. Tak bosan. Ada apa kok iman apa? Bagus. Tak ingat sedia. Abang santri sehona banyak je tak toman posang seika kena tak toman nasaro kata datang ke tak ingat kaki padahal tak di santri bener tak di pon ya mon juga kaki cik ring kapandi tangan santri tak andi pondok tak andi madrasah tak andi tapi serona setisah ngidingkap enggak bi mon sero asar kaki nomor situng bener aja dari potongan lah bangkit teman para ulama para kiai ini ke para aulia ini ketenang atur aja ada kegelisahan ada ketakuan ada Pak nang tenang ruah guys
Andi alhamdulillah. Tak andi ya tak nyare. Oh, tak. Kakek ka pegeli benda tangken pola ndak iya. Di sekuli nyare ota. Oh, tangan. Ting kebai orang tua ekocak tak andi bes. Tapi mon kebai sepeda tele tang tau demi ga ya pola ekocak tak andi sepeda dia to dus. Tele tang tau tang ridit berak temor. Tak kelar jual ada otak sepeda noreng roh kita lona sore jual. Beda tadi ring aja. Sahabaan. Bayi ki beda ning tunya tak keres. Sedeki guys. Oleh sarang Gusti Allah itu oleh dalam Al-Qur'an hatta zur tumul kalla saufa thumma kalla saufa ta'lamun. Walaban Gusti Allah la ibuntu sambi yateng kakobu ikan tak mungkin sambi ke lapangan Pak. Cak beni ulama ya beni siapa yosong ke kuburan la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Kemana orang Islam mulai pak panggil sarang Gusti Allah pada kapiu lagu nero pada la ilaha illallah. Makilah benih gia, makilah benih ha, makai ha, bib makai gia. Pada lagu nah la ilaha illallah. Tak boleh ahli orkesan pas yoba lagu dengan tak kira. Hari saya mati tukang orkesan kena oba dah rumah ya 2025 rumah. Lu mau wese kan tak kira aja. Orang saya mati Habib tukang solawat pah yoba. Orang Habib kena saya mati tukang solawat. Dia rumah ya oba lah. Cak la ilaha illallah. Dia rumah sondang tung. Ya tak kira. Bakun lagu nasi tung la ilaha illallah. La ilaha illallah yuk. Bila yateng orang selamat ni kira. Tinggal yateng la ilaha illallah. Setengkak dari Roma, satu langkah dari rumah, setengkak dari Roma. Arwah pak mayit sebedah ning atas kadel karo pak ajar reng. Nangis dengan Allahumma ahyina bi amal ya Allah. Podi aki abdina ya Allah, abdina aku amal ya Allah, abdina kelakuan sebagus ya Allah. Wi malaikat elak gelak nang jolon guys. Depak kaki lah guys. Cereng anak. Ajar reng. Wangis ajar reng setidak-tidaknya yuk. Ya kan lagi kocak ajar reng. Wangis takut apa kok hatta zurtumul makobir. Papadang saja kelakuan nasi cuba reng papadang kapiu. Papadang sesekut arasanan tetangga. Ada papadang. Saya ngucap nolong na tetangga lama-lama beni nolongi atolong. Beni nolongi atolong. Kalau nyampeli sapeh datang dak ada. Ya sambil nolong cukup ruah. Ini kan engke. Jadi bilang mau noreng aparlo karo pereng mele 300. Apa tinggal mare parlo tak bakar itu seket. Sendok mele 300 kareto seket. Dek mosok ikakan bidok sendon bireng we. Iya bedening tunya orang tak bat deng orang tak nah yang bila yateng beda atas sekali kita ada pak kuburan deh yuk nangis lah ajar deng ya Allah sepura ya Allah bicakan ke kuburan do saya mati beselabes do nonton bareng do guys siapa sih mati do Yuma Tojuk kapi pak
Yit mayit saya berselabas, rata juk kapi. Nang dah ya kapi. Ngeding aki mayit saya nangis. Wah, mah dengar saben dah ya kau lah. Apa? Nang tenang. Nonton bareng kapi, pada sedung dengan dah ya. Nonton bareng kapi. Apa? Baong kuat ni kalau orang mon saya tak selamat. Mon orang saya selamat para ulama, para kiai, ia sambut kia, rammi kia saya datang, sambut ternyata. Bengki, angkat aku leban sambian ni kapompong kio, di mayu papa, kus, carapu bender, carapu bender, arapu selamat. Ngiding pak, cak der benderan di. Nih, cek dari penderan di lah, ke arapu selamat. Mon laki apa tadi remelek jangan kaki nyaman jelek engkau mas, sepenting kaki seneng mayu lah mas. Dede iya malah ke ate. Saya laki melus unjuk lek meng kaki tak cocok, engkau apa sih tak cocok? Cek diandin kaki cocok kapi. Usai bini, saya laki sambil mesem ya Allah. Teng laki mau nanti bini ngak nikah nih pak, sampean mau nanti bini ngak nikah pak, saya ngak ibu dah enda ben kulo, mau tak ada cek mati cek pendem. Abai, ada yang bini antik ngak hari lah, abularang, limited edition, ada 100 tahun sekalian keluar. Cek pendem, man ke mana ben sampean nanti bini ngak nikah, bengke. Ya kebanyakan orang bini zaman sendiri kan ngadu, iya ngak kaki deh ini. Bila saya laki arambek, dia remelek, engkau aman to setire le tak bisa je le neroi ngak tereta nak kaki le, engkau tak bisa neroi ngak ke tetangga le. Ada apa mas? Yang kau tak ndi le peseyak pun karuan di 10 juta, tina apa le mayu le, mantoni kenian kau le, makai tak nero teretan kaki le kan tak ada apa. Bensa bini nasi, nang jolong lagi. Nang Arianan kaki mas, penianan orang. Abang ben kaki bayi betul, dosa benar saya tak abad tadi. Bener. Ada saya laki songkon mireng mana. Ya Allah, tak lebur mabunga tak lebur macember apa kok iman naro rosak kan ayo jadi orang ro palebur mabunga cek lepelean orang make bi tetangke lebur mabu nah langkong ke orang sepodu dua napa boleh aku do kering sepo ni kayu sampean yu bagus. Menandi matua datang ke Roma aku sambian kima saya kima pakeluar apa saya beder wong ngereng mak napa sambian napa saya keputo mak napa njek ping kok bede kapi apa punten mak cek senika kula nikah manton sambian kula mentak ingak nikah mak pas oleh poci diri ka emma mak cek kula bisa dadi orang saya selamat bejrengak nikah polan panjenengan barokan banyak poci ngak jero matu waro abo apa sih tak ibe kia bela kaki imon setan di kale abang ki abang mon tandi matu ikan bede kopur nah bede tadi bede kendaren kopur nah ampel bi kaki mak kok lembek mak, kok ki odi tak bisa mempunga kaki kok mak. Sekelangkong ya mak, kok iberi barang nyaman. Apa ya, mau tak nyaman kan tak kan aja. Asa kelangkong, le kita datang. Sambian cereng bunten cereng ting matua datang, abu kunci kapi kruk. Saya emak du malam antara dana, ya apa le? Iya. Cek pah beki kapi, mak kaki cek lampen beki kapi poreng tu mana mon kagko,
Jika naroreng tu walek tak badung makin kok. Engkau saya masaki kaki engkau. Engkau saya jet pagi kaki. Ada turun engkau lah dia. Ambu lah kena. Set. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, sejam lebih lah, cukup lah. Mayu mulai lah, mayu. Cukup. Cukup pagi. Akhirnya kena kok lakin nah. Terus kak korang saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Palebur mapunga. Oh. Situng teti orang asok Quran di Islam andi imam teti orang ahli sunnah wal jamaah asok sekor nomor 2 teti orang papekus jak banyak kilo gaya cek banyak kilo model ayo palebur mapunga oh lebur mapunga lah lebur mapunga binin kaki tibi bini noreng ini iya binin kaki cek binin tibi mapunga bini noreng palebur mapunga orang sepodu palebur mapunga matu palebur mapunga lebur mapunga datang mulai 2 ni keelakon ni teretan iman pekus ateh pekus lebur mapunga orang tinah maki benina foto na pu ju tinah maki benina foto na kia tinah maki benina foto na ha beb tinah maki benina foto na waliso kor 2 dia mapan iman mapan lebur mapunga orang yang kak cerita sarang kuste fadaka yud'a azim pamuljah sarang kuste yang kak cerita sarang malaikat kuste pamuljah sarang seteja penduduk sebedening lang ngi pamuljah sarang kuste kanjeng kecintain sarang kuste kanjeng kaleburin sarang kuste kanjeng Allahumma termo kebarokana para ulama barokana para kiai wabil khusus barokana Mbak Muhajir kula ben sampean sedeteng sehadir juk tojuk nas panas sing nikah muga-muga isapora atuh sana sareng Gusti Allah Allahumma ben mantermo ke seteja hajat kabulakin sareng Gusti Allah seandi otang ipalona sareng Gusti Allah sesosai pacemper sareng Gusti Allah sebanyak masalah pamari sareng Gusti Allah sebanyak musona akor sareng Gusti Allah sebanyak cuba ni beri rahmat sareng Gusti Allah Allahumma barokana ulama ya Allah barokana kiai barokana pujuk ya Allah barokana Mbak Muhajir ya Rabb abdi nyoon ka ajunan ya Allah seteja serabu kak dintoh seandi lakih tetiaki laki orang laki sesoleh ya Allah seandi bini tetiaki bini orang bini sesolihah ya Allah seandi anak tetiaki anak-anak seapek teh ke orang sepo 2 tunya akhirat ya Allah Allahumma barokana ulama ya Allah barokana kiai barokana pujuk barokan Mbak Muhajir ya Allah abdi nasateja apolong kak dinto tempat ya Allah sabinyoon bela saajunan ya Allah seaketuin orang sepo seki bedah paring akilan ceng umur sehat wal afiah ya Allah seaketuin orang sepo pangasepo sela ampun atingkel tunya ya Rabb sepora aki tu sana ya Allah angkat derajat ya Allah pemasuk aki ke swargana ajunan ya Allah Allahumma ya Rabb barokana ulama barokana kiai abdi nyoon ka ajunan ya Allah seteja serabu kak dinto ya Allah seteja serabu aketui hajat aketui niat ya Allah kabulaki seteja niat ya Allah pakempangaki seteja hajat ya Allah pabisa aki ziarah Makkah wal Madinah ya Allah bisa ada pak ziarah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal ya Rabb barokana ulama barokana kiai ya Allah abdi nyoon ka ajunan ya Allah barokana Mbak Muhajir ya Allah
setelah panitia penyelenggara haul ya Allah, yang ikut berpartisipasi ya Allah, senorok nyompeng ya Allah, nyompeng tenaga, nyompeng ide, nyompeng dana ya Allah, senorok nolongin masang pentas, masang tarup, masang sound system, masang syutingan, senorok nolongin abersihan kenangan, senorok nolongin ngampar lama ya Allah, senorok nolongin nata kenangan, nata parkiran bede luar ya Allah, nas panas ya Allah, senoro atanak bedining depor ya Allah, senoro abelice ya Allah, senoro rakora ya Allah, senoro ngomongan ya Allah. Tak mau ngomongan cek benih batung kina bukan senoro nolongin apa boleh? Nolongin apa boleh Pak? Senoro dari mah? Langker. Oh senoro ada ya Allah. Bayi bener lagi, emang tak ada sengakan bau kapir. Mungkin apa bunten? Abai, bener. Senorok nolongin juk tojuk malala ya Allah. Emang tak ada sejuk tojuk dia. Api datu agak siapa? Panitia rapat 30 kali. Tapi ada saya datang sekali. Api datu agak siapa Pak? Jadi saya datang juk tojuk mak kita nyambi apa dia nyompeng ada guys. Nyompeng to juara sombeng ana dia engkina punten amba make ngonceng ulama kiai waju dari Jakarta dari Maroko dari Dima abai mun tada sejuk tojuk dia aki ngonceng habib makanya ngonceng habib mun tada setojuk mosok kok assalamualaikum bi tibi dia ya lebat orang tak beres habib jadi sejuk tojuk mak kita nyambi apa dia nyompeng dia mungkin apa kan nyompeng senoro arasanan ya Allah jadi ada sombengan dia saya arasanan barokan saya arasanan saya irasan itu sana isabo emang kan pabanyak ring rasanan cek buam bulan itu akhir manter terus sampai yaumil qiyamah bengki karo beda manfaat kapi Pak karo matompes tuh sa netizen saya beda di maboy lah ayo kita galakkan apa senyama tung atu dak ada maaboy kakela ayo caci maki iya lah caci ban kakela dak bangki orang iko cain orang ni kata kira sajen tak mul lamalat pangkat tere cetak yang kak sarang Gusti cek kebeter guys cek takok ika ko cai tatang ke kaki asokor men bede tatang ke ngocain kaki alhamdulillah ya Allah mantara lanceng omor sing ngocain kula niku ya Allah bangki bang seni kedeti orang ini berarti iman apa bagus orang ama pan atena senoro arasanan senoro nolongin mantermo keseteje na sebanser bedening luar cocok melolo acolon ke borok ke temor aro tu ke sependet wajiaki sami-sami tangki Pak mantermo ke tambekna rezekina sareng Gusti Allah paringin rezeki sebarokah sareng Gusti Allah palancar kelakona sareng Gusti Allah seatekeng palaris tekeng sareng Gusti Allah seatani pamapan hasil tani sareng Gusti Allah Allahumma amin benatu wadak Gusti Allah mantermo kebarokan ulama barokan kiai beten kaula ben ajunan serabu sateujeuna tisaka dintoh yang kak dari balak ben musibah sareng Gusti Allah Allahumma secuba yang kak sarang Gusti Allah nak botoh mantermo ke pecewah dari orang-orang saya tak bagus sarang Gusti Allah pecewah ki dari pergaulan secuba sarang Gusti Allah sekit tak lebur ibadah paringin lebur ibadah sarang Gusti Allah sekit tak lebur istiqomah kepereng bagus paringin istiqomah kepereng bagus sarang Gusti Allah sekit tak lebur asolat beri lebur asolat sarang Gusti Allah seki tak lebur ke pengajian beri lebur pengajian sareng Gusti Allah seki banyak ngelakonin maksiat mantermo ke isapora sareng Gusti Allah paringin hidayah sareng Gusti Allah paringin maghfirah sareng Gusti Allah paringin rahmat sareng Gusti Allah tetiakina orang seselamat dunya akhir Allahumma tuah saya terakhir barokana pujuk bah muhajir barokana para ulama barokana para kiai mantermo ke kulaban sampean sateje serabu siang semangkin kak dinto Pak bila pungkos sareng Gusti Allah pungkos kalaban husnul pungkos kalaban husnul pungkos kalaban husnul Allahumma amin ya rabbal alamin nikah sebisa ayat oraki sareng beten kaulah
beda salah, beda lopot, beda korang, beda lebih nah. Betul kau lah atas nama manongsa biasa saya banyak kala bentuk sah saya tak ketuin ilmu papa napa nyok onah ibu-ibu pangaporah dek setajana para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat sesepuh dan pini sepuh, langkong-langkong pancenengan setaja Pak serabu Pak seborana Pak gi. Saya berdikir Kak disah Pak seborana Pak gi. Saya berdikir Kak antoh setajana Pak seborana Pak gi. Saya berdening teres juk tojuk setajana sepo-sepo Pak seborana Pak gi. Sejuk tojuk berdening binian setajan yu seborana yu gi. Saya berdikir Kak antoh setajana yu seborana yu gi. Yang ada di depan sampai ke belakang guys, angkat tangannya guys. Habib minta maaf ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Matur sekelangkong mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Muhdar dari Probolinggo. Apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin wal hadirat, tiba saatnya bitakhtim doa. Hal kadinto sareng beten kaula ya toraki deka Kiai Abdul Hamid Abdullah Umar dari Pajaran. Deka selerana sareng beten kaula ya toraki dari beten kaula atas nama pembawa acara mulai awal sampai akhir menabi bedesala lopeta atina nyon sepora. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yumajidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-qad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaid wa tanalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa isqal bil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adad mulak. Allahumma ighfir lana warhamna waliwalidina wa aqribaina wa asdiqaina wal masyayikhina wa mu'abbina wa tawfiq alaina wal jami'in muslimin wal muslimat wal hayyin rubbana salimna wal muslimin wa janna min dzalika salin alibatina liwadikum azwajina wa auladina wa dhurriyyatina syihha wa afiyah ظاهرا وباطنا في الامور البركه والسلامه والفائده والصدق والامان بالفتنه الدنيا والاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا المسلمين. اللهم اهدنا لنا بالسلام اللهم اهدنا لنا بالايمان اللهم اهدنا لنا منك بخير اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا
سيدي